le na ua ia tatu vai fela I lea le case lea ale li o limoni ia le na u fa longo limoni le ai ele taulia ele whaangaina ele official logisili lana apili langa kangi apili le anga o watu toe apili e case ma le koongo ma le fionga le li parimia ia mai la tu to lima to ono iai la tu le na una martino ele mfai au le lava ka usa ili sa manoa leo tatu le toe whaalongo ile meo leo mai fai whatautonga ioi le o le fai whatautonga that's very impossible ia le nā mea ioi na mana oi te le toe telefo tala mtinga ilo tangu toe whamatala ai o le tulang foi le samo atatu toe va ai ne I matatu mata to ai le mon tau sa ili avanoa tam foi su e avanoa ia le lau tatu whaalongo Samoa leva na pese tu le epa leva na pese fonotoe leva na pese limoni leva na pese na le tioia leva na pese o le pese na pese tangata nei wale se tupe se o ana tatusi tangata nei le malo New Zealand ile tupe po fe o fa yele tupe le se fulu miliona e tinga lava no ta pese tanga o felis puka la me pese so atu de mele hold your horse o le fai te le process ia taua ele sama tupe tau fio fi mela so fanua o le fa tele ia te o pa usu o mutu yo se me fa pena tau fio fi mela so fanua tangata ia yo se ia se ka mo fai nga ruenga komiti ele titi nga ruenga komiti ile o le se system le e fa so ele tupe le e fia le tupe per head per person e fia le tupe ele le titi la nga ruenga na uto fai mentau nu atu lu o lima e tusa pa lu o lima el a tu ulo na fa nga yuinga martelo le fainga por ase fainga fai ai ele te la marteni ina ia awani to backfire mai le mea pe a tu fatu tupe ia le watu na tu farta iafe tangata to tasi ioi el watu e sau e valu afe tangata to el watu fai taunga o le valu afe o se furu afe to just full tasi afe ai sau na se furu miliona tupe e tele ngā ruenga mele a Samoa to no fo le mato e mata wina le tuangai malato wanga e fai ai lungo le ola masafsalo e fai ai lungo ia vai le atu le po lepa o fai ngā ruenga e tonu fai mwhale miore lalan tala na lafu se wale se tupe fai ngā leo to ina au mai lungo lo na mafaufonga wale vana I tonu pare mia o vai la utu tonu la utu Samoa le mele wo prove I lan meno prove I ele fa pe pale mia e tau sanga tele na sa o ya le me te tau tala ia o to tonu la utu Samoa fa valea tu ai ele le o fai le uni fa sala la wi New Zealand Australia me fai mai ya o le se tupe o umana fa o ngale tupe o le se tupe le malo yo wane Samoa o sui le fati o pese le o le sui e sisi mea a le o mai fai mai na me o kufai se kai mi le kufai le o mai la a fa fela pe fetu mal la ma to fela a fe o la isia o le vanga e fa le nga I le tu yo o le o fa nga le malo se tupe o le se tupe o le se fu milion ale o sui le fati o pese le o le o uma le faki fa nga le sim ale o fa mai o tu fa te mi se tupe se pa tala tatu Samoa no fetu foi la I so se mea la vai mino I to ina le malana vaenga matangata langolango ina ioi isa oile kala isa oile anga fu nga e ai ka mai ki aso ia o ame nga pa me I lo ko inga le malanga nga la lo po ioi
me nga lalo le po me I lor ko ingale malanga baenga mo ia tal la fo ko inga kala ia fe kai metu inga ta fa alu le taimi o pepese o le se tupe alu le taimi o pepese ua whaonga le tupe fai atu le poloketi e fai mai o fe me ko ke mai manga o fe me ko ke mo me e fa kur kala kupe fa mo o michi o mo mitinga o estimate yo e sen maka ukia ale na o tu fa tu foi la tupe ale me le pepe se pe fa ku mau ale me ke le fa pe ups chole se o le kupe le me ko ke le fa pe nai be real to yourself tautino yo nga fa pe oia se fu sta mai sasi fu le makia sta mai le ala sa le malo le e tupe e tupe o fa fa ia sa le mena le ngai lo o so vale o fa la fonto el mena le ngai lo fa le sia wata ata e tumu o tau fa le na fa tu foi la ia yala le pule mena le ngai le low focus i le successful o le lauli le malitoa ai le focus i sa me fai mo le atu yala focus le lauli le malitoa me fai mai ma le anga lo roto ale ua watu ale lauli le malitoa pa i le tumtumunga me ale anga ta o le fai pule ai ana e fa ma malu roto ma ave ese lo le lua feita le tau feita ia ole na I taita tu le epa I le toleanga tu le epa ia lauli le malitoa me I ma le pare mia saua ma le pare mia misi a ko ma le pare mia taita I le tuanga pauanga sianga mea lai mau ia fono toe misi ma ia ma mea tai ai ia saura suiteta ile taua ia le pauala me lai fai pule ia o le li pole ia o ko finga la kuku ia pauana me e mawale oria ia e ngata ia I e o malo la tu tofi fai pule le koe pa I se miskai le koe pa I no se me mongi kala le fai o te leo fai atu ni va venga o te leo fai atu ni valo anga e tatu te fai tawina I mea o lo tutu ma mea ma latu mori mau pepelo ia fai le la o pepese fai mai la oe avea ma ai atu lai mai ia la oe ave taimi le alena tatu falongolongo le leia le komiti na fea ngai ma tufanga tupe ua tala fea ngai le leile taimi ua lewa no fai tau sau ioe e iai tangata o le tu malo e le ufa maoni ia tu e mai le komiti tu e fu atu le si atu e atu sau le fai taunga ua ova usili atu le fai taunga e mantua le fai taunga mua na le valu se lau tanga valu wafe tangata na tufa le tupe se lau se fu o I mean 1100 1100 au fia uma ia tangata ai totoe ai le lua se lau wafe le lan whapea e tufa loa mo me o fai pisinisi pe o le plan mo mua le original plan nga iai a te o toe sau toe amai o le ai o ese fu tele tangata o toe atu mo I le lisi so mea ia ali o tau I tu le pa mo tau le to te fai me o tau sanga atu ele chichi a whapea nga ko pe la ua fai o le lima suta lama le national ID e o matemi nei fai ka wafe mafe tangata o Samoa ili pa I le that lousy $50 ma national ID fai mea laku le si pe se copy fo le national ID ale aku whapea i se card ID card fo le ma le lima sukala ai o matemi e le I kai kofu la kungu masalo pe nga le afa la kungu nga fakia ia po le aku fo le afa I le lima lousy $50 HRPP
Ioe. Nga ko mai le ku ke fe me ua tausanga watu le miliona le tua. Ia leo whamtalatu. O le process le nga whia ngai mar komiti. Na whai a matoi loilo. Ia tasi ale te mia lua tuai. Ia mautinoa lua tuai. O le ala le tala ale whaipule. Ma nei si tala ale whaipule le na whai. Whaipule whaoriori tuia. Patu si o watari, tau ta fia ai. Tau atu tau mesina. So le la tumu mai sa whata. Me leo mai i le Sheraton Akis ia pia. Ia whet futu tonu. O la tumu mai sa whata lai. Ai mai ia i le Akis, i le Sheraton. Ia whapina fu i otu ni McDonald. Pese tala moi, pese tala whaafata o tono na whainga. Aolona tā ua. O la ngona fia o le whaipule. Ioi. E whamatala mai e tala whaafatusa le pia whapele se tala moi. E whamatala mai i. O le tangata te le tō whaafeliluai. Ea. Lava na tala i e whamatala tuai. Le appreciation. O le loto fuatia ifo na te amana iai. Ma ia talia ai ma le anganga ma le loto maurala. Le whainga malo ma komiti sa whia ngai ma mele. Foi leo te whai atu. O i le whaipule lea. E te lea mafu angana leina li liu whaipule lea tuia. O whaipule lea on matua heita pipi tau te lo lava. O mea nei loe tuia ai to tonu o le heita pipi. Wana I loa, wana mauti noa, he realized it's all wrong. Ewe. All wrong. Mea au ia lango-langoina I le HRPP. Na manino le lei le whaipule. Ma vava ai. E sa o atwhenga maro le utule mai. Na lena whailanga mō. Ewe. Na linga fai le move ale fai puli lea. Lea la wala tu fai puli. Ana fa apea e take le fai puli lea e tu ia tala tangata ua fa au ngai le malo le se fulu miliona. Ian kako vai fai le e ngake le karia le mea lea o le sau I le fast. Anga fa apea take le fai puli lea le tala le ua foi. Wale se tupe. O le vang koe sui ma fo fai pule. Pato loa manino malama fai pule lea. E tau whaleanga tangata na muri ai. Sailele. So all this time he followed this old man. Paua me na o tutule e pai atia. Na mese se. Na mese se. Tu salo liu le fu o mani mena le leina fai to ina lea. I sita mai taimia na sasi elan taitainga. Lana le mea, o le upu palangi leo te whaitau wai le mafofau o le whaipule I lana tala na whiarua I whale ainga se I o fo I le whale o tiuru. I le afo. O lai whasa sa o mai uro o fofine sa whata. Ia po se tala maali e po sea. But the bottom line is the feeling of appreciation. O la ngona wha ngai tia o lea talia mar whaftai.